Baik bina mana kata laki neno hita ikutin an bila sinuan aan wisneno lahi mai tina ko suluan wasiat yekawe GKI uap meto tahunu na kotnen an wisneno ay malakit at onen amo wisneno muhake hainek persait mumepan hainek persait henati haim kiusmike alanioko selama himoni mi pahapinan lei amin babena menekat alaki nenoi hit nuan anak dino inakan nakamnak nek persait nane lasi tolo mesnak lilon anbit taos moet Ibrani nakan boy sa mese ela mese talante ela hit ay malakit kiustake ela mese nek ate baktino nane anfani sukit niu alelasi lehit tafnekan ma anfani takaf niu lasi lehit katit teki hit matak babino manekat alaki anmui leta mese nakoni tasi ametak hitahin inesan mesmansian inekan hit katahin tanifa leta lei an itu manaton kit kalau mansian inekan anfani on lasi tolo sa letuaf mese natenab an bi inekan tuaf bian of kanahi nanifa so it sulak nino tabu inaton kit nek atep aktino nane anfani sukit neo alelasi lehit tafnekan ma anfani takaf neulasi lehit katitfa teki hit matak nek ateba aktino nane kamahumafa hit katahin fani hit katahin tani in onlesa metan ka mutika ay onleme mes inmonikun an bituaf mese intena ma in hinen nek palsait of naklil on an bitos moet an bi molok neno hitahin na habel intebes kalau abalat es anfe in alekanan palut lasi in naklilon anbi info tulu ineki anbi baki tulu nai hanok inmunin namnono no kabalat in lomin nai noh lena pesit inmunin neu isteno talante in anmo bnau anbi bale lena lo na kotasis leka nek palsait fe anbi hitnekak ay hitenap in of kamnitafa mes in fuan of naklilon an bihit monik neno fake nutu nenok nutu leka taikutok hit ok biansin an bit monik lei amin ay malakit at onen amo isteno haimnen ho aan lean hatani hainek palsait amfekai neklomit henati hemimep an binek persait lehem simo nakoko usi amin nekam niken babeno alaki hem like am subscribe mambatin nuan lein ho ambiansin natuin lasinane hitok tabeno lasiak nino. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.